A very good evening. Northeast window ki dialogue assuming tawi punam ko han bamakta da tong HEEYAI matong bramna punam putaram nok chobolo ne kokno na krumjari. Northeast window na ngasi khana ne na gutang ta pokachari ngasi ki topic open extortion on Imphal Ukhrul road. Haiba topic asini koi extortion gi thabak asi ngasi ngarang khak thokpa issue makhang na te masili sangsitna kogi manipur na India da hek tin kibadagi tongan ba national highway Imphal to Dimapur road, Imphal to More, Imphal to Jiribam, Imphal to Ukhrul highway tongan ba national highway sing sida highway extortion asi India da kogi manipur na India da hek chan kibadagi march ta kibadagi adumak chathaduna lai adumak punga sing asi Imphal da phongba tongan ba pauche sing gi maroi be headline sing da kari ba अखोगी हेडलाइन होइना काबदे थेंगनजबसी नेशनल हाईवे 202 अखोगी इम्फाल टू अखोगी उख्रुल की सिदा अखोगी याम फोंगना सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगी ममांगदा अखोगी सु ग्रुप ता यावरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मसी अखोगी जीपीए दगा पैसा कापा अखोगी एक्सटॉर्शन तौबगी सिगुम्बा मकन्ना वायरल चलक्तना अखोगी हारिबा अखोगी तोंगान बा इम्फाल फोंगबा पाउचे सिंगी हेडलाइन दा सुदुमक यावरी अदुमकपु हारिबा अखोगी एक्सटॉर्शन की थबक असी लेपनबा लेफनबा हाबसी अखोगी स्टेट गवर्नमेंट खक्तना ngamba nate masi अखोगी इंडिया गवर्नमेंट अमदी स्टेट लेंगा असी पुल्लकांदा हारिबा एक्सटॉर्शन की थबक असी मसी माई पाकदबनी अदुमकपु ngasi फौबा हारिबा एक्सटॉर्शन की थबक असी तोंगान बा नेशनल हाईवे सिंग दा चथदना लेरगासु मसी ngasi फौबा खोइना लेफनबा ngamdaduna लेरी मसी लेफनबा ngamdriba मसी थिंगबा ngamdabasigi marumda kari leibano masi matau karam लेफन गनी हारिबा एक्सटॉर्शन सी असुमक चथबसिना अखोगी कमन पीपल सिंग दा करी करी चैथेंग नंगली हारिबसिग मतंग दा खोइ खनने नमगिदंगता हारिबा टॉपिक असि खोइ पुगचरिबा टॉपिक असि बु तोंगान बा पैनलिस्ट अहुमना मसा गे बा वरोल के आमा थंबिदुनो पुंग फान बिगनी अहान बमक्ता दा पैनलिस्ट अहुम सकमिंगा कोनना ताकचबगी तंजा दंग यांग फमदा थमजगे अहान बदा पाबुंग ओ नबकेश्वर फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रिटायर आईएएस पाबुंग तराम नोकचरी अनीशुबदा खुगी ओजा सापम संति कुमार कर्नल रिटायर प्रेसिडेंट इमाट्रस ओजा संति कुमार बसु तराम नोकचरी अहुम सुबदा ओजा हेमचंद्र सलाम एडिटर इचेल एक्सप्रेस अखोय ओजा हेमचंद्र सलाम बसु तराम नोकचरी थागचरी तम नुवाजे इसागी ममल यामलब मतम खरा खचितंग काइथोपिदुना मतम गी ओइबे इशू सिंगदा इसागी ओइबा वरोल के आमा थंबिगनी हाइबगी वाखलोंदा नॉर्थ ईस्ट विंडो गी स्टूडियो द लेंग थोक पिरकपगी दमक्ता पैनलिस्ट अहुमकपु हन्ना हनि काइ खुमनबा उच्चरी ngasi pugachariba topic open extortion on Imphal Ukhrul road hariba topic asiga mari leina be han ba wahang sei pabung nabakishore lakjage pabung khoigi paisa lambi chatpagi paisa lawba khoigi extortion tawbasi akhoi phongna tawkhalapagi mawong ni ngasi ngarangi issue su nate dubu pabung tax lawbagi su khoi vehicle tax good tax road tax haidana pabung tax si leina tongan ba makhoigi extortion je tawraini सिगे मतंग सिदा पाबुंग अखोई एक्सटॉर्शन की मतंग से एहांग हौदोकपदसु पंजाबदुनी इंडिया दा हेक तिनगिबदगी हारिबा अखोई नेशनल हाईवे सिंगदा अखोइना हाना थेंगनजबसी मियामना हाना अखोइना सुम ताजबदा हारिबा अखोई एनएशियन आईएम गी कांगलुप सिंगना हेना चथरंबा अदुगुंबा कैनो मखंगने सिगी थबक से अदुमकपु सिगी मरक्सिदा जेलारोंगी इचिनाउ सुदुम यावबगी पाउ से खोइ दुम थेंगनै अदुमकपु मसिदा कुकी मिलिटेंट सिंगनी हाइदना खोगी सु ग्रुप ता यावरिबा सिंगनसु याम ओपन ओइना सुमाइना खोगी सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगी ममांगदा दुम जीपे गी थ्रू दा कापगी खोटपगी खोगी पाउचे सिंगदसु यावब थेंगनरी सिगी थबक से पाबुं मसी टैक्सिंग से vehicle tax good tax road tax लौना मखोइना एक्सटॉर्शन तौरिबा पैसा जे कराइदा सिजिनरिनो हाबजे पाबुंग अहांगना पंद्रगसु पाबुंग हाइद्रसु मोइना सिजनरिबा पैसा मफमजिदि मियामना खंगदना लेरबनेबा अदुमकपु सी इशू से सांगना लागसु ngasi maksu adumak खोगी लेंगाकना खोगी इंडिया लेंगाक अमदि दुगा मणिपुर गी लेरिबा खोगी लेंगाक सिना अदुमक मसिगी मतंगदा खोगी करिगुंबा हाइदि मसी लेफननबा थबक अमबो लौखटपा ngamdabase पाबुंग मसी करी मसी की हिडन एजेंडा हाइगद्रा नत्रगा पाबुंग लापसे से करी द कमाई लेरिबजान पाबुंग तंगथंबियो खोगे एक्सटॉर्शन है की मीनिंग से एक तंग हलमगे एक्सटॉर्शन है से फोर्स से नदना नमदना अमसुंग की हलगा पैसा
low is extortion kawi masi voluntary nati hariba aduna masi da yaw be elements yani either intimidation or threat tawraga masi pesa piu haidana maroina illegal loiba dongba organization sing haitare ko sum masi na he tawi masi lambi da selakwa gari da tawi natraga business establishment da tawi natraga government gi employee da su sum tawi contractors in gi su sum tawi masi yamna manipur da di ano budi na te extortion na se yamna adum mayamna familiar or ba du ba phenomenon namani hariba ko aduga hangasi khabar yauri ba Imphal Ukhrul Lorda Uki militant sing ne haiba sing da ba kanguna gari trip khuding dagi pesa lawi adana hari base mase aikoina hogiba matam jidadi Imphal Ukhrul Lord sida suma tax lawi koleba extortion tawe jike ta de mase anova phenomenon amani ada masiga jiki tholai basiga handake recent past tangkul naga singa kukiga some kari hani violence tawba yum mai thaba tanthokpa khotokpa tawna sida asigi matungda most probably hojiki kuki militant sing su group ta leimba orangba du sumali makoi gi funding hoina ba haitare ne ko makoi gi khulai leina babu orga su natraga makoi sa ba thangna ba makoi experience mayam ada kari matamda militant sing sina happy ba kan report tori ba mi sing da turo pi sung yawi hariba madugi experience do mit tawna ba damangta extortion tarukuni ada basida open hai bo hai yauri ko mase open sida phongna in public view hai tare ko ada most probably even security personnel ki mamang da su hai ba paisa si lowi hai ba sine hai ko open hai lai se ada mase yamna afaba kari hani phenomenon tatraga thabaki natti hai ba mase ki consequence ani ohum lai aham bada consequence suppose transporter suna hojiki gari kano trip amagi palising mga piro toro tara piro pi rani herbo ko especially koi goods transport to matam jida hai riba paisa se transporter do di ma business to ni na hojiki mase asai goods to transporter ba mi sing da mase cost hum hapsil lagani hariba madugi hapsil lakwa paisa se amu ngasai ki retailer natra distributor oriba port oriba mi sungduna amu consumer da amu hapsil laga amu yuon ngani hariba aduna masida khwaidagi masigumba extortion sigi saithieng je phangaduri si in terms of the port ki maman hengat padu consumer sing thengaduri ni hariba ko this is one kanwani suppose alu kilo rupa kun bi bodo sai goods ki kariya extortion lorang rupa kun ma thone tro kuni thoi oiduri ni kudom mana hairo to ko sima dum paja sing na awa sin nangani ani subada extortion to wasigi yamna long term oina phattaba impact haidare ko natro consequence comment to ge da makoina leptana masigi paisa si collection tar ko sina makhoi gi leiribo operation si sustain tawna na bai damakta makoi khulok su khulai leibada amasung anouba manpower hapada masi mating oigaduri ne reba aduna aikoi ge manipur da law and order maintain tawba natraga ngasai gi peaceful oiba environment ama leibada sigi extortion sigi yamna phattaba effect ama lei je koina adung urabani amasung khongkhom thoi aduga hojik extortion da koina yam kanna yam chong na tawri se Imphal Dimapur road se hariba Imphal Dimapur road se da aikoina koi personnel oina su koina experience leirapada initian se masegi ani thoi initian naga kanoda hujiki Nagaland le isibo ba initian IM sima adegi initian unification yamale unification sina ngasage khoige Manipur da any goods entry to buse Dimapur gi geta mui pisa se laura domni ko sma laure hujiki every truckload natraga no go port ama gari impusila pa anything ano pusila pusila mo khoige gate thamdana masi ken to no pisa se collection to doini ari NSN IM gi collection to rim khom jina try to ge the mau gate to ge riba mau gate and sinamo NSN IM gi main collection center ni aduna masida moi reaction fix to lai na ko adagi masigi amuk lakma tam da handa ki conflict sigi matung sida supermaina maya
sidana kuki gi group sing militant sing su group ki khangde ama khangde masina mu every trip khuding gi paisa se amuk sapar maina ga swai sidam lowi hariba sina taba ene senge di amuk go down tax kai na amuk collection to um like koina koina personally di knowledge labor da high tare ko sina marang gi da kari han masigi go down tax kai na business to lo khuding chidi chahi ma gi paisa lakh ma biu ani biu hum biu da mai to we hariba aduna masigi collection to wasina amuk comment to ge da jamane transporter singdu da se singdu gi de magi additional cost to hapsilaga ngasai transport to riba mi du gi paisa lau du ni adana similarly hoji ki port ki mamanda add to du ni kuda mai na da car am pusile en khala se ko car yon bagi car am yon bagi sida ngasai gi ene sena low road kari hani se extortion lupa lising mangal hore en khala se ba ngasai car gi dealer singina lupa lising ani o apel lupa lising tariat se hapchin ga du ni ba okaina adu narong gi biram ne de hai roi mai na logistics kuma kari kuma ma hai ma ming je thonjilaga mai na consumer the pass on to we hari ba masima aduna masigi kaino to busida collection se NACN IM gi mai sarkar ma salai di se mo gi kari hani kadar mayam recruit to maintain to se masigi main source of business kanu se revenue se hari ba extortion sing de laga do ni extortion business establishment de gi to ba adagi government employee de to ba adagi goods ki movements de gi to ba adana masina maram moidana without having any other source of revenue adana NACN IM sine yam chawraba army battalion kya maintain to na leiba ngami ne hari ba adada ahum suba question da hoji ki koi anchor na hangiri ba central government gi so also state government ni sia masi yeng gai si kari no sine ba why they are not stopping it kai do gi masi stop to dri no masi ki question je it is something like $1 million question ekoi na sum ta bada Imphal Ukhrul Imphal gi senapati gi amasung Imphal Dimapur road sida masi ki collection se kari matam da police ki constable sing police officer sing na hoji ki NACN IM ki behalf ta su paisa chi collection to hai gi allegation su sum lai hari ko masi je they are hand in glove hai tare ko with the hoji ki militant sing ga aduga kari dang ta masi khoi ge state ki force na ta central force na crack down to drim no sa hai di manipur khapti wan de nagaland da su dimapur se is a commercial hub amane hari ba business town na to ba masi da su sum nagaland government se sum jeng lai central government ki force khangna sum kana tawi state government manipur da ki so ji ki mau da collection to ba ji kangpo pida to ri basi loina khangi mane hari ba masi tawdri si ki maram je kaino haibada masi kari hani amarom da ikoi su tawna re ikoi amarom da ceasefire leina re aduna ikoi tawdri ni haina adu reply pi gi hai ra state government na adu masi usina da na ai moi ju moi thokwa ikoi ju khoi thokwa ikoi ju minister sing kari ga su moi gi to hum thokwa development to ro re ha ba su masa masu ju khoting ge lo ba adu ultimate burden di consumer sing state se ba mi sing se da oi hari ba aduna masida kari hai ni ai sai hoji cookie sing to na ri ba su agreement se hai ra pa ba se da su agreement se da masi extortion se to ba ya roi hai ba close am yaw ri hari ba because se hai ba ka da sing se mu khoi hing da bai dong da stipend se hoji lupa lising taruk tha mam gi pi ri ni hari ba ising taw pi bu sigi mathak se da ma koi na mu extortion to ba se ya roi hana clearly moi masa na su ya jaraga admai do na hai ba agreement se sign to na ri ni adu bu agreement se ayambana cookie gi su ka da sing se na highlight to we hari ba masi violation to buji kana na masi kari hani kutho kada ge masi to ro ne hai basi khang hai bagi diet se kana le ga da joint monitoring group bai na male de ko adi su gi ground rule se illegal in the rise extortion is one of them on madu hai ba joint monitoring group se na masi monitor to ro ga extortion gi case le ba da masi to ro da bani na ground ru kai di khole hai da masi point out to ro na hai ba even sugi kadar singsi bawa not more than 25% se moi game dagi mapan thokpasi yadi harini 75% of the su kadars ko mokoi si magi designated game dagi manung da sum lega dawni 25% ama tambiduna my family unaning ba koning ba alu bi adagi hara lerambi ai hariba adugo this agreement is kari haini violate to gui changji ai yam wang rai khali aduna masi ekoina
yengda both central government amasung aroibada state government ni central government hojiki joint monitoring group tu gudo yaujar go he na marobadi state ki law and order machinery or police department ge le officers singina masi yang kupna yengshin ba violate to gudu makoi da point out to ba admai to na constant oina masi to wa matam da masi kari hani even su kadar sing su phawba makoi ge I card pidna khotna karam mano ano body recruit to ribra ano body recruitment si yade are ba su gi pek si da ko adana ano body recruit to ba case le raga de ma du su point out to do ni adana masi khoina overall ko yeng da state ki governance yamna suonba especially in hilly area the administration se yogdaba aduge state government machinery se suonbagi adugumba reflection amane ai ahame round tamjage. Okay, thank you very much. Marik chumba warul kayang pamung thambiri makha chathaja boina yoja khoi yoja Santi Kumar da lakjage oja khoi gi pabung na haibi betongna ngasagi khoi gi ahan ba ngasagi extortion illegal tax lauram baje khoi Imphal to Dimapur road sidaneba adu specially khoina tajarak pad nation IM na lauram basineba adu hojik pabung na su hai haibi ba hojik handak Ukhrul da thokriba issue sina maram orakanda makhoi expenses sing makhoi darkar leibasing makhoi na khongaliba taxes sing ji karai da sizina ge habdi oza khangna leirabaneba aduga ngasagi suda yauribasing makhoi gi thagi palising taruk phangbasimsu tum leire aduga ground rule thugai basima simadi yam sathina ground rule si thugai de habasimusu dum akhoi gi leiriba tripartite tok da yauribasing jina khangna leirabane adumakpu hairiba khoigi Imphal to Ukhrul gi 202 sida hana haidi shuda yauba makhoina smaina akhoigi illegal tax aduga yam open oina extortion si haidi hana yaurandaba misu sum yauksalakse yaurandaba phurupsu sum yauksalakpase sisi ngasai issue ngasai cost pudi pabungna thambiriba cost tu adusu achauba factor amadi oigadoine masida aroibada su dum karai de tage hakanda khoigi governance si afaba good governance ma leitrabanina kaino sidi sida de dum taba adubu ozagi point of view da kari kaino ta haidi thambiningi ozagi point of view da di se ham de ko aina su haiba party se hana su dodringa dana nongin da kamna diba adi security force ka kamna gi deba ko adubu sikmai dana nung pekpa modbung da nung pekpa lengoi pekpa adum da di pesa adum lawe moy thaina dagi ko su go tawdinga mamang da su dum horu pada da aduga su tawro mutungda thereafter I su ka hatara ai gi posting du lore chakhre ko kanu dagi manipur dagi asam fil tajar me habdo adoi matum du da ai chakhre matung de kai tawro ge de khangdre ko modbung sai se adum aina hum taba da adum pek adum laudi lawe na tai su tawro matung da su ko adum lawi kholi na de tai gari khoding dagi lengoi honba dagi nung honba mayam dagi ado Ukhrul line da smaina lawi habji de first time ne Ukhrul line lawi aduga angang dagi le Dimapur dagi lawi dagi tawi da di adudi kai haitara hairu dar kana da adudi adum tawdana la adum kai haitara khoi somna kan di lu abdu lai tawi type dum tawreba ana akhoi gi lab yam thibam na Manipur gi location si yamna amorom da lab thibam na do khoi si yamna fertile ba valley ama yauri akhoi gi Manipur si da ko aduga chingna question bani aduga somna kan da kakataga kumthaba ko adugumba am oibinina ngasai Dimapur road ki kaino se extortion si yam laiba haitare ko party amna extort to gi habda yam laiba aduna adum tawduna laeba khoi se ko ad paisa si di pam do mi leite thawuk sudana laina adumaina paisa loboi si di nuai ba por neba ad the same thing is sumna kan ina handak tawle si situation du gi matung ina lairiba furup haitare ko akhoi valley dana Imphal dana Imphal valley si dana mitele hore adu matum marta cookie sing dominate tawsala adu power si dana hoi lokhol isem ada masidi pamna le joko de khal lawrge haibudune ba ado sigi posidi aina ngonda feedback to kibam le yebo ko asam rifle ahogi IGR gi gate se manak sidai da khara ina khunba kugi amna wan hingon achom nei haibo ko ado mi se ka koksala ga mana village am semi hai asam rifle gi makha thangba gate gi makha thangba gate ta mantri pukhirom taina bai site ta marak to mala adu manung dana
Mati kun khar mati kun yum khar lai ba kun nate yum khar tongan tongan tal le ba masi aham da labung to orme ba ko khoina ga aina posting ga ta nga da asara fal ta nga da di masi labung to orme adu bu subsequently labung sing lai le ga moi semnar ko hai tare ko adu aina hauji hai ba kun ji di kun no ne semba kuki yam khana mogi kano da mogi tradition hai tare ne ko kun sembi tradition se kun semba mi ne ba semba ji da magi kun do phawra chatle na maiti gi manung digi thol ko do aduma text lo me si po si le me hoji ti lai tre hoji hoji ki kanu ku ki no aduma hum dai lu chak he ko kanu gi hai si de na masi khang de da paisa yam lai na tan ba se akhoi som notice adu ma yam pam ba ma le thabak chuning da ba ko thabak chuning da ba paisa si yam lai na tan ba sum ba si yam no pam ba ma le situation location du gi advantage lo raga adu masi fan gi hai ta ga di adum kaino da leita kaim da leite da praja da di lei roi doi ni si praja na ding ngam roi ba si se ko ana sit ngam gi hai ta ri government ngam ta ni government du da lei ba ba gi security forces police pu hai ra su de any security forces to strong ba tai training bhajan to ba tai adu ga kai hai ta ra zamar am dang tha chagi sida khoi gi lai ri ba ngak shen ga da security forces sing chu dum yaw shalak ba si abdi khoi na dum taja da pabung no sung sai pan biri du ni constable thadu ga khom ba khot pa gi paisa je khome ba paisa je moi ma sen dum leimin ma pham du da ka heni thabak tu tara ga leimin na rabni na dum khangna chana da leimin na sen ji yena ba gi piba mama la pa gi ma mi ne ba tari se pasi miyam na dum ngang na le rabani even Ukhrul gi sida security forces ki mamang makta da ma khoi gi in front of them hai ba kan osina su yawi ba sida aduna ne open hai se si yona security forces sing si makhoi si ai pabung na su ai bi ni khoi gi law and order si chingdana ma aduga tamdana ma leiba man ba aduga thoi ba hoji conflict si da su dum makhoi dana dum ka khat pa man ba aduga khoi gi tamdana leiba sing si dana hena harsh wina chang thabagi mawong mo su leiba se masi su aduma masi gi marum da su kari leirabano habgi wahang amakha adumakti yam chauna hangba ya ba jaga amadi leyo sa kari gan tamini jing habisga tampak habisga di khena badi am lei ba ko tampak ta di control to bo se lai ba adu ka jing da di difficult oi ba adu bo khoina angang o jesu khaina bam di nei dana ko asma se mole da posting ta jare adu di asma se khar kana jara ni kana accepted by the society am lei ba khoi gi yes ko this is accepted by society khang de se adu gi site ta ta re ma posting che adu ma kana jara ni haina the society has accepted adu ma khar lei ba mang de gi aduna masigi share to ko pa I think it's nothing new hai ta re na ai mota di ko adu bu masi mayam si phange kholange hai ba sidi masidi akhoi gi state government to ta ni sidi state government has to insure it ko aduna central government ka je insure to ni state government insure to ta ni sum po ching ki the responsibility lies with the state government adu masi apabadi nate it's not a good thing aduna ni akhoi na kwai dagi tang mo mo se manipur se kwai dagi tang bo po che kwai dagi tang bo mo mo ne ba habadi akhoi gi yum ma sa ba matam da akhoi sida sa ba matam da di yum se sa matam da punjab ta sa ba ga sida sa ba ga yam khena khare ba habadi lengoi mukta hai ro lengoi ji gari yum da 1 lakh nu euro to ne hoji di dima pu lengoi na ta di hoji sa ba su ya de akhoi sai ji de hoji yaw de sil ta tu su yaw de chingwai na aduna si ying na matam da di akhoi di pura khutang amane ba somna kan da tax lower lakpa adagi kan to ba pochai myam sing ji businessman to di paisa ma di mangbo ya dam ni na ma di adun lakhol doi ni ada praja sing su pai ri tam ni na adum lei gi ni tang na aduna khitang cha ba khitang set pa adu to ta ba ne ba khoi chum da di po tu tang am ni na ado masi asam nungai ta ba mo khom ni khoi chum na kan da hai ga na problem me problem nga ta ngai ba khoi chum na ka je aduna di problem nga ta ngai ba phom si di kari haina hai ta adu dia adu sida lei ba mi sing ji competent oi hagadra oi di hagadra this is one big question ko akoi sida lei ba lengak ni haina to ri ba khalai ba de system chali ba kholi ba mayam sing ji masi kano to bra matik chabra chadabra whether you think about this place have any idea akoi lamdam sigi damak ta khanba adumana khanba mi yaubra yaudabra have the question du yam chawum le re ba habadi akhoi fanning idana delhi daga chatna khotna tawba bombay daga chatna khotna tawriba moi da chatnari ba khonari ba dum do akhoi pame ba ururomina ado akhoi sida yam ta yada bine ba so when it comes to
Manipur back to square one haidune ba tawrise hana haina ki ba tawne yam thina khena khajani da mi gi kanu ka concept ka khoi concept ka dang sai gi ai gi lam ai ba se ai gi lam si chakot tabi yade hai bana each and every person gi blood ta yaw ta ka leba ai gi phaw ngaro ro ai khat la ro mu lo ro cha ho ro thabuk subai ta ka le je hai wari tu adugum ba concept ta leiba khoi je ado paisa yam pa ba thabuk gi suning da ba ko adugum ba concept si yam leiba so masi change over the yam thi wa di wani the breed ni masi se akhoi gi breed hai tare ne ko ngasai gi hai ru ga gum phira ga koi ru ga ala kan da hojik subject tu da pot nu tai anthropology tu pot nu tai ba aji karam no je aduna bu da mai tai kan irami ba adagi da naga kan irami se mo gi features me da lo ta am ni da adi british na ga irami se adun seasonary se ana masi ka hai tare khangde kari hai do no khangde the sense of belonging to the place hai ni ko ai gi leba ni ko ai gi mahom ni ko mi ma pan da la phom da khoi tamjing ngai wi ba adu utka da ni ko kai na hai ba gi adu ma mo lei bi tan te da kan ta khan ba jan te da ai nga kin lo ai ro da ai nga pang lo khan ba jan lo mak se adu ni akhoi si yang wa la khini akhoi se lamjin tan da ma tam da mi na yam hen gi ni akhoi ma ma khale hu do ni ya roi akhoi leba hi ya roi ba though we have lot of potential natural beauty have ma tam da lot of potential is there climate have matam da lot of potential is there aduna bo id chakthuk chai ni manipur kai tam mi se the meaning of manipur we have not understood akhoi se lei ba puluk sing understand tau tre ba amaga set na ba ai ngam na ga ai gi tau no matam da ko adu da dum lo shal le manipur ai se yam de le ba features di yam le ba hauji delhi da di mai hori ni ai se code di chali se natra there's a lot of difference adun si hai tham jage thank you Thank you very much. Makhat chatha na uza Hemchandra da lak chage. Uza Hemchandra khoina phangjaba report ki matung ina 2001 2002 sida Imphal to Dimapur road sida makhoi gi illegal tax makhoina ngasai gi vehicle tax good tax road tax kai krak se loin ma gyawra kan da khoina phangba report ki matung ina thamada per month 10 to 14 crore se collection ta we have a report se uza phangje Sigi record se phangaba matung da akhoi hanagi akhoi madusu dum 2002 then 2 gi report ko phangjari se akhoi all political party si ga akhoi hanagi former chief minister akhoi Pabung Okram Ibobi yauna ha akhoi deputy prime minister LK Advani unagiba aduga Nagaland gi chief minister unagiba gi wafam su si akhoi extortion gi matang dongan illegal tax law si matang si wari sanagibagi warol su wazal lai gidana ko adugi matam de su wari je sanagi matam da they will look after it for the hierarchy yengsen ge airaga su still 2001 da gina 2002 da pukhat ki dong hauji 2024 26 year bane ba pura chahi kunga mari decade ani hela bane boza adu itagadi 2001 2002 da hojik si matam du da tham da khoina phangba report ki matung ina karor taraga mari phob khome hai taragadi hojik si kari oram doino pot maman ai yore adudagi hoi hojik conflict si da akhoi chatpa ya da taraga su pot chai di pusalapa lepa na tebuja si ngasagi khoi gi state ki lawga da responsibilities person sing sina di masi matang si di makhoina lephan banatragadi kanana di lephan mangamuni adui but sigi laiba khoi gi data phangi ba kholi ba mayam siga yengnaro kan sida oja Hemchandra hojik chahi kun ga mari gi matung sida di thamada paisa kayam collect torong magadi tawramaga da gi habase masi chu ka khoi khana ba yaba kaino ma khangni basa kari kamain thammini oja extortion se si masi akhoi sidi hainabi em oir ga leire masi thing basi sungam ngamaroi da amadong na akhoi da feel tole masi ju policy amara haibagi chingna badu lei sagi miyam si wahalaba miyam si wahalaba wara kan di misi saura ne ba madugi tanza duma ngai brena ai sumaina ai haininge ko maramdi mani norista lari balalo si maruine NSN IMC sobuni na pare ko sigi matungda lari ba macha mayam sigi extortion mayam sinam akhoi gi singam sung tampak ta lari ba mi sing si yam ti warabne masi
sumaina wahal lakanda last finally ma khang mangam dabagi pangkhai am yorkane soidana madu yorkanda watho ma lakani madam duda khoi lalhobsi miyana yaraktragadi lalhobagi movement si mutkine soidana madu kumba tanza ma lakna ba thoina una khoi Assam Rifles ki mamang da tax law bu moju kai mai dream idana adagi Manipur police na even Manipur police na hairi baina sena imri natraga underground loop to gi mingda ngasagi mogi tol tax lobham du da ngairaga si iraga lawrin midana si yahali si bu si yahali se policy amara hai basine koina si aduna sigum basi oiram basu yari ko koina masi akoi gi kok masa sitati yamna haiba sungam dawa khang basu wat pa hai tare aduna maram morkan da sigum basi policy ama oiram basu yari madu akoi yeng batai aduga Ukhrul gi sisu anoba oina masi sida tax lawkhalak basa masi yamna laibak thi bani hai tai ada akoi gi kuki people sing hai tare masina masigi Ukhrul lambi se masagi Dimapur lambi se makoi keno da kangpokpi da control phajanan ngamme adagi singamam nina Ukhrul lambi si ju makoi gi control makada leihannabagi policy am yauri bako aidi makoi gi lamphau ga chali ka masigi yamna apik ko wakhalama moi khoi de he yauri aigi lam phau ga chali ai khoi na tabu da yam haina da bai tare angak ko phau bai tare yam haina da am su phau ri adagi matam du ko moina ka hi hai bisi ko Singi lam singse tribal area singse Manipur gi ningthau du gi makhada leiram de moi masana dum sasan to ga lakse kaina he hai ba thing nei ado masi su angak pa makhang ni se aina he pi example um lei je so gi akoi gi jungle lam da hai tare ne ko kebulam jaw si even kebulam jaw si si da example oina ko koi gi saji sangai ok mayam lei ri sa makhal me sa sing se loi maning tam ne maning tam na loi moi chaning ba sai chaning ba chali hari ba area du ki manung da moina toning ba tawe adubu kebulam jaw si kana na control tawi kana ma khada lei ke haib si moi su hung khang de just machine ain lowe ba aina aduna masidi yamna chawk tabagi mowong am khakne na haining e sigi bul londa se masi sijin ba sine ba yam chawk tabagi lone hairi si masida ne aduna masini aduga Ukhrul si da su angak pa phong na GPA number da sisu khoi khaiking hawkip ko nupa am khaki GPA link to ba phone number sida ne ba paisa se kap to kapchun to ada lupa lising manga kape si example ni moina pasagi GPA da leirabani na adudi puthorak pato laire da na khoi moina bhavel loina si da i horaga nangi adu in i hobududi praman leita bududi waeba si di GPA da kapto kapchun do si la abni na si di example do leire ba alda hairi si Khaiking hawkip ko ba nupa ambagi Airtel number da hairiba GPA sida paisa se lupa lising manga se kape ba aduga recipient amasina recipient sina amuka khaimin sai hawkip ko ba nupa am khaki account sange si angak pa mani si number do na atopa mi amagi aduga account sangi sina atopa magi account sange masisu yam haising bahudan dam gi matong ne bs aduga ngasagi khaiking hawkip sina madi sigi go thokse lakan sida manam sing do eba magi GPA link to ba ai account leite na sing do yes fameze sisu angak pa mane aduna swai sida sathari ba mong sidi angak pa makhang ni aduna masi una yeng du leiba hai bse yam sum do ba makhang ni ado Manipur gi government sina khoi gi Hajupudi government si leire ko masigi law and order ngak pasi mai ma thong ne na hairigasu hojik leiri government si di adum maming khaki ne leiri si aduna mana ngam da bagi mawongam da leibani na masidi hojik leiri ba Manipur gi law and order ngak pa da mating pangni na laiba central forcing sina masi takai ba natradi oiroi ba haidi Manipur police ka ko align tawraga team ma semaga pala yengsin ba ma sange adu oidragadi Manipur government gi mathoni mase sigi langak sina tawjagadawni kaina hairaga sum leiragadi masi di sumba phararoi henjilakani abse soina se sum henjilakani moina pami sidi Imphal Ukhrul line se moi makhada lahen badune masi control tawraga sida chaliba people scooting maksida gi paisa se lo badune hana koi da warami se
ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤꯀꯥꯟꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤꯀꯥꯟꯗ 7,000 ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯚꯟ 9 lakhs ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯒꯣꯗꯥꯎꯟ ꯇꯦꯛꯁ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯩꯅꯈꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃꯗ 15,000ꯗꯒꯤꯅ 25,000 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯡꯀꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯌꯧꯔꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯗꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯌꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯅꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯣꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯄꯨꯈꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯚꯥꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯚꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯕꯁ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇꯨꯅꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯝꯗ ꯑꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯄꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯥꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯋꯥ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯂꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯈꯨꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯈꯥꯗꯨꯗ ꯋꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯛꯅꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯅꯤ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯆꯟꯗꯣꯟ ꯊꯤꯟꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯟꯗꯣꯟ ꯊꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯣ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯤꯈꯩꯁꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯐꯩꯁꯤꯅꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯎꯔꯒ ꯁꯤꯡꯉꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯁꯦ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯈꯠꯅꯔꯁꯨ ꯆꯩꯅꯔꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯋꯥꯍꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯐꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯒꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃꯅꯦꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟ ꯃꯈꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯋꯥꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯕ 2008ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯇꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ NSNIꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯁꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨ
sisu license people ka chap mane Yes, yes. phong na khulai pai ba da yade hai na dum satli even cookie militant singi oina di cookie militant sing no from amadagi mafam amada pu da na khoi ye central army sing no pu da na chat ba gi report se lai ba masi aina hajin mante andakta khoi gi naga student association na phongdora khiba amada yumpham moira hajabani masi handaki kangpukpi irang sigi tampak irang kana thoi matam sida masigi cookie militant sing se asagi Assam rifles no koipu purga chatpagi ofam amadagi amada hon na pubagi ofam ma hariba organization sina phongdora khiba madu aikoina una akoigi mitki mamang su adum uba amakhakni adu sigi system sida aikogi sum sathaduna leira kanda karmai toduna karmai ingduri ga hamita chung ingero eba sidi toge tobum yori adu masi handok tri pawdi manipur da government se asigumba puppet ki government ama sum leiraga adagi shimoi da seman grabani moina lengak charabani ka hairaga inthok pa yana bagi mowong amada aduga nakalam rom dan moina tong mowong sum tawba sigumba mowong sinadi manipur da santi hanjan hanbada sigi thaksi da smai sum tawle tardi next year da sum masia sudoi loi na haini smai thamji hanbada. Thank you very much. I makhacha thajaboina pabung dong lakjage. Pabung hojik extortion je ngasage khoi Imphal to Dimapur adigi laibet national highway sing je hojik thui je dum khange Ukhrul yausale adu pabung hojik je khoi gi khongsangi je khoi railway station gi khoi rail ba kai no pobu chen ba hore si gi se khoi gi khongsang tu Imphal si by road chat pada pung ani ga makhai muk changi hai pabung adagi jiribam dagina khongsang bo sina one way da 1 hour bo railway da swai chale hai do karigumba hojik conflict su leire khoi si free movement su yadre hai ba khongsang gi sida akhoi gi ngasai security yam highly ai security leina budi thoi adui ta ga su sigi khongsang gi sida pabung keno to bo matam da kitang khoi gi extortion si handarak pagi aduka akhoi goods nung porak pasu train da kari da porak pasi da ngasai gi tax kitang hari bang sai thoi be extortion ji kitang minimize ta guni habagi keno di labor pabu si matang pabu kamai tham bi be real na ki posai pusilak pagi laira da kan to ga di hai ba lambi Imphal to Jiribam gi lambi sida extortion si lambi sida di khara hanjala hantarakani adubu tax collection se moin to do si lambi sida masai traffic si handaraka do ini kwa truck ka kari ka chen bese adu boi di atopa route am da chalaga moi gi phangi ba paisa do hanagi do handadana bom amuk moi chalaga amuk collection to ni nadraga mana moi no ji collection to du ge ri to sum hengala ka ne ba se ko da mana da truck am da lupa lising tara pi re engkal se kwa ada tara ro tra nga pi har kani kun pi ro har kani ar extortion de sum lai gini aina koina khang ba da koina knowledge leima tam da mapan dagi transport ki goods se Dimapur natraga kano phang la e hoji Dimapur phang la e riba masida mapani lai ba mi singji Dimapur dagi Manipur chongno si ya de ba moi de hoji ke smai tong no gunda lai re kano lai re extortion to bu lai re ma koina masi kamai tong no paisa pi ga dagi dil to ga dagi si khang da ni na hoji ekhoi ki business to wa ma kai na ya ma tong no si kamai to gi khang bra Dimapur da laiba Nepali masa gumba natraga naga gumba kare gumba masida mai se courier oina escort oina makoi je ni ebo oji ek truck ama Dimapur dagi Imphal yobada toriba khorsa se 30 to 40,000 mu to we hareba oji escort rupi do ni ko escort na zo magi paisa la hodu ni magi organization to ge lo do ni aduna mana la ga hoji gate se chang maina paisa speed ri ni hariba aduga ngasai 30 to 40,000 gi ngasai ge lauri ba paisa se ultimately khoi ge consumer da transfer to we hariba aduna ni Manipur se pot kwai dei tang ba si khudam moi na cement si bag ama da ai ngam da Guwahati da ga lupa chamni yang khai gumba da ai phang khoi Manipur de lupa chatru pi de na ko yot porakpa cement porakpa ngasai ge gala mala da grocery porakpa si su porina si da natna ngasai CRPF escort jauna hoji ke Siliguri dagi na Jiribam phawra ga Imphal da hoji thau gi tanker lai da na ko thau gi tanker gi driver se da pisa se amu piri hariba pi bai di pasagi lambi se da
ngase jelerong gi orsu cookie gi orsu even atop organization gi orsu paisa si pi da ya da mina driver sida khorsa tawri hariba admain tawna tawsi mase kanona HEEYAI na hangiba te lakose it is something like a boon for us masagi freight ke cost se hantara ka doini yam thuna la ka doini natra freight ke cost hantara ga hanan pa cham biram madulpa nifu yang khaida poche Purgadu need na go cement we or so chan thana we or go fertilizer or go so any pot la ko se adum masi yamdi kana gadu ni adu laibak thibadi sigi lambi si sida disturbance yam laiba even ngarang to so kari hani pau da hai du ne hariba railway gi officer ama koi MLA amana mama idu khupang thai kan hari se is very unfortunate hai tare ko mapan de la iba officer do na thabak tawjege mai mathau ne laidana ko ada koina media adagi tabadadi without even speaking or questioning mangwanda explain to no chance to p the with heta hariba MLA do laga mi du phui khol gan to buse masi su yamna barbaric oiba the civilization da koi negotiation wari sa ba ko pai se adi sade bi ni dana ko ada koi manipur je koi chokalle culture re am haire sports am haire koi si am sogon ba wari saraga problem is solve to buda kya khona da ba kambu ne ariba wari sabasi wa yang ngang da ba khut na ta han be se masi su khoi ge barbaric oi ba civilization da khara wat pa gi khudam amane hariba ani MLA dugi wana ta ba in general loina ko aduna hoji lai ba post da khoina masi gi Imphal Ukhrul da lai ba si lambi jida kari hani extortion tawre han hare masi media da lae other with the Manipur sarkar kai dawri ba what is Manipur government doing to tackle this kind of problem masi kui na sangna adum lehen gi yadana lehen gi haribra natraga thingi haribra no sigi pausi matung sida Manipur sarkar dagi chief minister na natraga home minister na ekhoi si tawni khokani thingani haibagi public te assurance am pira kuch leite especially Ukhrul la laiba praja singchina expect to godri se ekhone sige khoi gi lambi je thingchendra samane extortion to buse Manipur sarkar gi mathau je to honingani hareba Manipur sarkar na last year da hoji ke anti extortion cell hai nama निखले नमत याव हिदना सेक्रेटरी ता तसेगे पुलिस की करी ऑफिसर करी का मैम तरोगा अदर वे व्हाट इज एंटी एक्सटॉर्शन सेल डूइंग को मसे मै सो मोटो वाइना कोग्निजेंस लौबे आबनी एफआईआर मा कन तो बुजामनी मोबाइल नंबर अदो दा लेरमनीना एफआईआर मा मसे पब्लिक के डोमेन दा लेरमनीना रेस्टार्ट तरोगा इन्वेस्टिगेशन तो बुंग साइने यागरे हरेबा अदुम एक्शन जे मणिपुर गवर्नमेंट के लरोक तब तारगा दे होजिक एक्सटॉर्शन तौरिउ कांगबु दने मोइदे कछु एखोइदे एक्शन कछु लरोय एखोइना तौजे तौनुरे तौबु यायने हेन इनकरेजमेंट ओय थोलानी हरिबा अदुना मणिपुर सरकार से माइगे तौबदो मथौजे क्या खंगदबा हाइतारे आइदि उखरुल की लंबी दो बोरसु सेनापति की लंबी दो बोरसु जिरी लंबी दो ओरगसु मसीद एक्शन नम लौना नबे दमता मथौना लेबा एक थेंगरगे हेबा अदुंबा Chief Minister adumba Home Minister koi darkar lei hariba madu leitanadi pasagi Manipur gi leiba innocent aba praja singse adum suffer do leitamni aduna ekhoi gi law and order sida law and yaugre law and order si phatta badigi khudong chaba lorga extortion tawrini extortion harga ekhoi na Ukhrul da Imphal rambi si gagdanate there is also has conflict se horakpadagi koi belly the extortion mayam lei hariba masi so koi acknowledge to se hariba that is also kari haini koi gi chaukhatpada masege masida break kaurim ne hariba I think we should call spade a spade ko haji yam widespread way lei ni adangang na badadi masi ngang ubada kari haini it is something like kari haini untouchable oiba panmaya da wa wa na mayam singje ngang na di hariba adubu sigumba extortion se gi effect Manipur gi economic growth natraga development se da masida yam impediment no moina athing ba mo oiri bani hariba kana ni pam na investment to business ma hojare kala se madi business to ri gi loan gi interest pi gadra stock gi salary pi gadra sigi marak sida extortion se tawdra rupa su piu organization so matana tawa lairi bo organization je makhal kaya dagi paisa piu adu to ada to haidna ki hanra kholan na to busina Manipur gi ngasai gi business environment se biset tawi development na thinthali
aduna masi punamak se ekoi manipur se sana lebak manipur se ungta sana lebak wena nuai na lege har poi di masi kari darkar lege da we need a competent government mathau na leiba thabak to ba mai mathau khongba adugumba sarkar amar darkar lei hariba mathau khongba sarkar amak wehen bai se praja gi khutta lei hariba praja na nga ki lupa lising manga yenba lising mari yenba ohum yenba du da satna bot hadraga ngasai gi thika da ani khangdi drug la lo mani khangdi thaglaga di what can we expect from that kind of a person my governance ki knowledge su leroi magi objective di mana changre paisa do hana recover to ba ma de business ki oina khala ani hariba aduna ultimately masida ngasigi responsibility se kana loga da ge da ikoina praja ju lokhom thu hariba we need a clean government nadra ahung bai ju khoi try to yeng ta bane hariba try and tested or mi sing som hanjan thagatna som kan taraga di what can you expect nadra adu mai to na praja sing su khadang bhab ta ba khadang ikoi gi manipur si ing ta pa chakhat pa nuai ba lama ma oge haraga di majugi mayam du da leadership oiba mi khara darkar lei aduga hojiki kuki jo amasung kano leiba tangkhul gi leiba problem si su ekoina hojiki pot se yamna hena escalate tawdna deteriorate tawdringi mamang da hojik se kuki ga jo kari hani hojiki tangkhul ga tawri problem se kamai tong solve tawga ge na khoi action lobo hoba tare hariba akhoi manipur da hoji aya mana blame tawri central government neba central government ki security force di manipur government ki law and order machinery do mating pangbala ibne hariba aduga akhoi manipur ki police na tawriba thabak to da mating pangna bo assam rifle jo requisition to bi army requisition to bi main lead to duri di manipur ki state ki law and order pai bo machinery do ne hariba akhoi ASP na tumi leraba DGP ro tumi leraba 2023 ki May ki tarik ahum da thoi bi hida irang do akhoi na bodi manipur ki chief minister khakta blame to ko matam du ge matam du DGP or nupa do na man kari role logi ge ba why did he fail mana kai do we anticipate to bungam drino mai ki intelligent failure do chief minister no bodi lokhum doi adu bo not only chief minister magi makha da le riba DGP IGP intelligence masigi entire hierarchy sing se masi su failure oibu do mo khoi su chawna thodang lo ri bani heriba aduna ikoina lebak se lenga se afaba ma thamge harb targa di not only kari hani afaba political executive tanatana makhoi wo support toriba makhoi wo advice toriba suma bureaucracy IS officer khangde IPS khangde makhoi su mabuchen sengna sincere waina advice pi bata ne ba adu ai koi na hojik uri badi manipur ke leiba bureaucracy je asum ubada ngasai gi Donald Trump sina aran ba torko matam se da magi leiba bureaucrat sing natrag mai advisor sing da cabinet minister sing gina phai sum haiba mana taning ba wadu da sum wang ba chief minister du na taning ba wadu da sum haiba ase phate si smai to wan haiba gi advice pi ba gi gat leiba du mo officer sai di kaya laitra brain khali masi ki train sida sum chalaga de manipur di adom lekha ta bagi lambi dom da sum chakane na dmai dawna ai thamjage. Okay, thank you very much Tagachari ai oza santi dong laksege oza santi kumar hojik lai basigi phibam sida responsibility lai ba leba ki thoi ba issue singi responsibility sidi kui leba ki lai ba representative sing sina lawga bane habasi oza na su dum thambiri ko miyam na su masi thoi ba thog do wathok sing jigi masi nakhoi kaidau leirige wahang haiba wahang je dum hange ba adubu akhoi gi politician akhoi gi representative sing ju tasengna akhoi gi India gi federal structures da yawrabani na already design tawra pot am khakta makhoi je yawrabani na makhoi je masi da capture tawraga kaimta ling bangamdana leirabra haiba wahang simasu haidi tawringa ga su tawbangam daba masai bot ta su paisa dama am changre haidi yen baga khot baga adagi di somda di dum any x na CM or su y na e daina jet pau to leiba any mi mana khoi gi CM oi tar ga su leiri banga sai gi structure sida di CM da di loin yawgrabani na haidi mapangal yam phudok ninge haraga su political will phajana leininge haraga su leiriba mayam marak tu ma se matom da tar ga de anga wa hadu ta do ribduna hari bajaga da ki ma se left tholak pana tan upai leiti ba sigi phibam sida hojik se leibani na haidi political will si lehange
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯜꯁꯤ ꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯನ್ꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯨꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯁꯟꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯅꯦ ꯃꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯐꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯏꯟꯇꯔꯐꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁ CM N ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯕꯨ ꯇꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ Now what happened is ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯅ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯥꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजाꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯒꯠ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯏꯆꯣꯟ ꯃꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯔꯁꯇꯨꯅ ꯂꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤꯅꯦ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯩ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯦꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯪ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯋꯤ ꯋꯤꯜ ꯃꯦꯛ ꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯗꯤ ꯁꯤꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯇꯜꯂꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯊꯤꯕ ꯇꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯤꯟꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯅꯪꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯎ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯤꯕ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯚꯤꯁꯦꯁ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯏꯗ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯚꯤꯁꯦꯁ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯠꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯔꯦꯁꯅꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯝ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯪꯊꯅꯤꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯅꯦꯕ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯏꯚꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯁꯨ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯊꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯕ ꯇꯟꯕ ꯋꯥꯏ ꯋꯦꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ let me enjoy my life and ko ai sida leiba simple life adum tawjage matha sar ka dutoino haiba adum khanba yam leiba because mana du change khaloni matha sa du myam du di loina family memory sab life khatam hoga hai na amdu yaro aduna changing da ba hai tare ko adum basi yam lei masi aduna sum basi lakta taraga di adum lei ta bane khoi swai sum sumaina sum adum chakhot da lei ta bani khoi ijanu poina hange ngonda khoi ka hai tare delhi se baba akhoi naga kenza khoi manipur se delhi gi matam si kyam akhoi yam tik khena khare adu kamaina ga tawge ya noi na akhoi angang oi da aina hange ba akhoi gi dei kaim change tawde delhi di pura change tawre hai na akhoi gi the same thing is there
ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯦꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑ ꯆꯠꯂꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨ ꯇꯥꯔꯛꯑꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯦꯆꯔꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯕꯣꯝꯕꯦꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯑꯦꯗꯖꯁט ꯇꯧꯈꯤꯕ he or she doesn't want to change and if he or she wants to change something change tꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ the systemꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗꯦꯕ systemꯁꯤꯅ ꯌꯥꯍꯟꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ existing systemꯁꯤꯅ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯍꯟꯗꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯁꯨ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯗꯦꯠ ꯏज ꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯅꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ प्रजा ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯏ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜ ꯀꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯤꯟꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯤ ꯏꯁ ꯗꯟ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯊꯤꯡꯁ ꯐꯣꯔ ꯂꯨꯞꯍꯣꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯂꯨꯞꯍꯣꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯨꯞꯍꯣꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯤꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐꯕꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯃꯤꯒꯤꯅ ꯑꯐꯕꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯐꯠꯇꯕꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯈꯔ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁꯇ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁꯇ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷꯤꯌꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯇꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ 3rd Mayꯗ DGP ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ DGP ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯧꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏज ꯋꯥꯟ ꯄꯔꯁꯟ ꯍꯨ ꯏज ꯍꯤ ꯏज ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯟꯗꯨꯗ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯂꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯟꯁꯤ ꯃꯁ ꯕꯤ ꯗꯦ ꯀꯣꯟꯁꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯐꯗꯤ ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ can't help it because the voters are also like that aduni si hai thamjage Okay, thank you very much. Loishalakpadai Oja Hemchandra da lakjage. Oja Hemchandra khoi hojik uriba khoi ki hojik uriba Manipur gi issue je yamandana haidi khanaba da bo khoi chahi ahum pharakpa sida thoiba Manipur gi hojik leiba conflict sigi loishin da gi matang je da khanaba da isa je chokthaba ma yaushal abane hangningai wa hang leiraktrabni digi tongan tongan panelist oja khoi pabung hoisu why se leishin laktrabane ba CC thoi basing je khoi ki system jidi from top to bottom pura failure laire oire ha basidi myam na khange pabuna hai nga sai biri duni bureaucrat sing su mabuk seng da ba chi ju dum every MPSC da digi khoi UPSC da id MPSC gi wari experience amna thamam bada corrupted oiraga masagi hona zaman da effort da thabak tawgiba phangiba se yamaktabagi wafam jisu Oja Hemchandra masamak experience amna laga channel sida thabirambagi wari leiko aduna thabak changbada corrupted oiraba sigumba corruption je lairiba makhai di system sidi nongmagi dum rotan oishala ani ba aduna khoi je hojik haidi phaningi leibak si yam honghaninga su ojana dum thambirisni helpless oirena akhoi juni helpless kari ngangdino ngangbam khangtaba aduna dum ngasagi BCS circle yerunga yenawa kanana hale haidana paisa pibana lalibra paisa lawna lalibra politician na lalibra voters na lalibra haiba ani sida dum apibna lalira lawbina lalira hajigi question sida sum laireba adu solution di phangdreba adu hojik sigi phibam sida khoi chahi taragi matungda di pura Manipur se on babu khajik kharaki all oidoineba urini khangna haidi tawgadaba mi singdi dum India government ki makhada makhoi di dami oine leigram ning kem tong ngamdre ja
तंगाई फदना अखोइसी सॉल्यूशन से पूरक से हाइतारगदी करीनो बखोइना तौदुसी ओजागी पॉइंट ऑफ व्यू दा ओजा एसी सोई हाइबा सिगी माइकैसिदगी करीगुंबा सिगुंबा सि खितंग सेमदोक सेमजिन तौरादी स्ट्रेटजी सि खितंग तौरागदी खितंग अवोनबदी लाकद्रा का हाइबगी ओजागी ओइबा पॉइंट ऑफ व्यू जे करी कमाइना येंबी करी थाजबदी लेबिरि जा मसी टॉप चो बॉटम से लोइनमक से सब मत मानबनिना हबजिकी वहंग कुंबदे हम वाबो वहंग अमा ओइ हाइतारे अदा मसी आइगी मोनी मसी आइखोइगिदा education system dagi swarak pasna maram morkanda akhoi ki khunai sida sigumba mami ma lakpani ana ai haininge bo masidagi hauraga hauba hai se kadai di hauduino ai duni si amu shum luri bi ko ado masi miron ama ani di changi ke dama male masi semdok na bo na ba ngasi ki miron sida di oge da masi mandre ade smaina sum lakpasina ngasai khoi oja santi kumar na haibi ge do maina कोई इमाना बाई तारे मासी कोई लास्ट एज बार जो उरम दाई स्वाइसिदा प्राइमरी ओजागी सिदा चिन्ना चिन्ना मासी याहुरे पजाम तिंगदना यागी बको मतम जुदा गमेना नसागी लखुत पसित मपासा बखरा अदुम यागी जानी अदाइदा नते कोई लोकल गे कोई गमेन गे सिदने अद यावसिदा मगोंददी पैसा का याम तिंगदना नसागी ओजादो ओइरकपदो अदो ओजाजु याम ओइजनिंग मी ओइबको ओजायु सिनपम से पामजरक बाय तारे अदो अंगांग ओनि की ट्यूशन का से तौदना अदे मा होना जरक मी मा नि मखलम ओइबा अदा माना नोमा आइगा थेंगनाबदा अखोइना खबर हम द लाखरे माना दम चखरे अदा माना नोमा आइगा उनबसिदा हाय स्पाई डाइरेक्ट ताक्सगी से नोंग तो फंगद्रे कमेनु जानि को हाइरिसे अदुना सिकी कल्चर सी स्माइ जुम लेरी मखैदी ngasagi somda koino onthok harliba haningi ba area se masi yo songam roy ana somdagi ntijana sema agadi ojai si human architect hairi midana magi makota mising dugi wakalon do phajana sempam jangi masigi semakpagi tanja ma khoida lakhi gadra si su hangam khakni ado sigi hajik dai ba train sida sum chatharagadi khoisi yamna yam warani haitare ko ada si koida school gi kenu si government school sin ki totally fail oi bagi mong lai grabani na masidagi afaba angang puthurak bai du modi oidre mar marta position ga yarak pa school khara yawasi maksu afaba mani di hainingi ko aduga loina mak ngasagi private school lagi hore private school sing sida ngasagi fee je chong lo angang si yo khali sida ai na huli se fee je choi ni ma pa de yo khali su wana tamalak bagi ngasagi paisa tan de ge hai bagi adugi sigi wakhalon sida angang si jo dum hor saur lakre aduna man saur kanda ngasagi afaba thabak phangnasu phangdrasu paisa tan de ya de bi wakhal ro ban se adum lai hidana sigi phibam si yorok ne na haininge masi makhong dagi hom semdorok pam sangi ado madu makaramba matam dagi oigadage haibadu haibangam de ado sida aikhoi gi di manipur da lairiba politics sidi power politics haidare ne ko masi sida mi ma vote lepakpada mai maral mathum kyam lei lupa crore kya pai mi noin hangi ne madu si hangbagi question se masi hangatra kandaneba aidi paisa yaudana vote se lepa ngambagi thak to ado lagadi oja hemchandra maram tangchung thachagi geba ngasai khoigi candidate se paisa kayam lei ma se kayam piba ngamgani habi mathak sigi kai question jim chung leiredana adagi di amu vote pu lepadi candidate amagi manakta chatlaga aigi darkar leiba khara lawruni habagi concept se sisu dum leiri boza candidate constituency in the intending candidate mari manga thole en khala seba aigi family the problem to en khala seba intending candidate sin sida opportunities neba ma su ngasagi vote to pamba ka ubani na khitang saurak derap taw su vote thada bi roidra na pakhatana ko haidi vote lepaga di vote lepa mi sida paisa loba chatta dia da bra habagi sigi mindset sisu ne boza masi sanabi mu ore imni 시간만 지금 독도 sanabi mu ore iwa masi hojikti yam ure
ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯎꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯪꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯈꯨꯇꯧꯁꯤꯕꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯅꯪꯁꯨ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯅꯪ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯈꯨꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯒꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯐꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯞꯅꯔꯤꯕꯁꯤ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ 30 crore ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯄꯥꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯂꯥꯛ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯃꯄꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯣꯜꯂꯛꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ MLAꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦꯗꯅ ꯁꯣꯛꯄꯗꯣ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ나 마지 봇 까그라고 마퉁드디 पैसाना भोट काब याय दो उबनिना पैसा दो हाना मा ताननाबो होनरे सिनेबल लेरिसे अदो स्वाइसिदा मीसिंग सिगु मराल सिसु अमने खोजे गवर्नमेंट गवर्नेंस हाइजे स्वाइसिदगी मसी अदुम सिसु खरा अदुम सोरी ब्रा हाइ ताइ अदा लाइरा हनबाय सिम मरुवे politician sing sida sanari bu kok sisu masi ju amane laira han bai si laira ba singi marak to bo politics ti lai pasa khara pire ya mai pasa lo ya da ba mi sing du gi marak to politics to tar di ma matik chaba ma oi da biar ro ai di mi sing du na di matik chaba mi do so na ki elector kane adu si lai ba aduna mi sing je laira hal ga di politics to bo laire si da anyhow pasa khara na ma se dum lai ba dum ngam du ne ba adu lai ri ba pasa do needs to ne hanmandana masu ikai ki khangdal makai hairu ni masini bi am luri se laira han ba hai se sida khoi ki dinga si phawda sigi laira da ba kokna na ba project sin thi jana packet pdf policy yaude ma to ko pangtong lu tawraga sum leibani miyam se dum laira halini sinu maram kanda sagi politics to se lai hal leba aduna masidagi horok pasina maram kanda kari hani kari haiba nungai taba business mayam tawraga karoda pair laga bo lep kane na he lai sing se sina ne si kaino se mi sing sina laira ram dra adu tagadi mangonda chatlaga paisa piyo highway aduga vota candidate matik chadaba candidate tuna paisa yelapda ma ai loroi har kane adu hojikti adu natte ba mayumda chatlaga ai adu piyo ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯈꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯂꯥꯟꯒꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯤꯅꯣꯗꯣ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯔꯃꯟꯕꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯏꯀꯥꯏꯒꯤꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯃ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯅꯤ ꯃꯊꯪꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 50-60 ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯀꯥꯔꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈꯤꯅꯦꯕ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦ ꯐꯒꯠꯂꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔ ꯀꯦꯄꯤꯇꯥ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯒꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯐꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ Thank you very much.
ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦ hungry man is angry man ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯩꯁꯦ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯍꯨꯒꯦꯔꯥ ꯂꯥꯛꯎꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ means of existence ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯕꯨꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ integrity ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ integrity ngasi manipur thoibse integrity yaudabagine ba ai sumangaire ai hingnabagi lamda ai hurangera lakera jojitna tawragasu wakhal khandarakpa matamda ai isagi integrity ma ai sigi integrity sidi laluba matamda tungda lakadoriba mayam haibagi sigi integrity laitaba mina masing yamakpagira na khalle boza hemchandra ai motadi ai ngasagi paisa se laure haragasu lauriba paisa se amarom da khoigi dagi khongat khriba tax mayam sine edum haibe politician hana karba mayam sine yela ising sidi adubu taseng haragadi politicians singju integrity yaudaba aduga voters singju integrity yaudaba mina masing hengal lakpana haibe issue thoiba conflict sisu dum loisalakpa ngamdabagi achauba cause ama oigadra haina su thamjaninge edumapu hauzik laiba khoigi manipur gi issue si yami lotion basu ngamdri adumakpu election di adumak 2027 gi hauzik se May gi ngasi se May gi tang taruk yore chahi loi gi badum khanghoroi lakador 2027 de election adum pangthorakani pangthokkarakador election sidani masigi mirep sinani khoi gi manipur gi anauba awonba ma porakadoi hairiba si hauzik lairiba sigi situation sida hauzik lairiba phibam sida khoina awonba kitang semdokpa ma semdohogda targadi chahi manga amu aranba mioi kisingi khayata tagi ba haitare ko adu oiba targadi khoigi tungi akhoi toga tungi cha sing si kari oigadabage habse khoi khanminara kanda mutangdi soigiba langiba ai sungai mi sungai soidaba landaba kana su ngamba kana su leite du bi targasu icha singi damakta manipur gi khoi irai sigi damakta khallaga aidi aikoina thagat kadoini aikoina makhoisi mikhalda aikoina aidi mapung phaba mi mo helaga habadi akoi gi representative ne thaga doribane duna aikoina kanada vote piraga kanana akoi gi political will leirkanda thabak tawrakadage habje khoi amtang tin yotharakanda khanminnarakanda khoi amutangdi awonba manipur ama khoi gi hanagi peace resort tawrapa ngamba normal si porapa manipur ma oirapa oirasanu haiba warol thamja boloinena asi yani pabong khapim hojiki khabar yauriba pause ki allegation se kuki militant singna tawbuni haidana yauri ni ko adu ragadi ekoina expect tawbuse kuki ki civil society organizations maroina kuki inpi board su kotu board su Ukhrul district leba kuki ki civil society organization khara leidina makhoi gi site gi haribo pausi lali board su chumi board su especially lali hana makhoi khatang di sengdo kom thoi kaina da atop any event ama torko matam da di nongwei kamna bani khangde amani khangde to matam sita ngasegi makhoi nagana kapsilakuni board su atopada maitai na kapsilakuni board su makhoi ji yamna victim gi card ki mongda mara laitabo en he tawri hariba sigi matang da su aina kuki civil society organization singida amutang sengdo haningbadi hairiba issue sida makhoi stand kaya kari lege makoina extortion tawbu sida yaribra natraga yadabra natraga masi lali bo hasu chumi bo hasu amutang di ai sengdo haninge adana kuki civil society organization da ai appeal tawjaningi. Okay, thank you very much. I'm ngai ngasi ki pokchari ba topic sida panelist humna masam sagi ba warol kya ma thambi duna mapung phan wi bagi damakta hanna Norris window ki mai dagi panelist hong pu thagat phongdokchari. Thank you very much for joining us. Meaning tabir ba khwai punam ki mafam dagi su kaina ba ya thangijari. Till then, take care yourself and good night. Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani
PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numit lagliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta fangthokani BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML gi registration tobagi aroiba numit na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da fangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijari ba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa marog gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Hakchang phana thamge hairabadi kiramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhen badana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada mu kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsin birau natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tawbirau Northeast Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.